Pengemudi atau para tamu undangan yang memberikan mobil dengan nomor serinya B1005 FKH digeser dulu dikarenakan yang belakang mau keluar. Terima kasih. Selamat datang Bapak calon Bupati. Iya, Ketua PP dari Ambon Utara Bos Nurjan, Bapak Balon Bupati Kabupaten Bekasi. Iya Bos Narjan kajian. Memanggil aku juragan, Ketua Narjannya Wan Ciburit Surya rek pami salah jeung hujan ledik ngaririn aji gila guna diganti ate Jayanti. jadi anu bager kingkila bana pati oleh abang sisi basi sudah Jayanti mangsar kadang di barengan kikila abang ada jadi ombak letik banding asini hoyer sisi basi sudah Jayanti aturan ada atejong Jayanti ngaitkeun janji pasini atejong anu bager mengket bager rasa cinta Jayanti muka lalakonan duaan atejo sisi basir Jayanti atejo anu bager deui Wan Ciburit Surya rek pamit hujan letih ngariring aji aking gelabana pati ngalembar apa manor dampan putra badai deui adeh beleng pasar pamor anu bager bos sarjana deui Jayanti bos di sarjana anu bager calon Bupati Bekasi kata no dua bos di sarjana calon Bupati Bekasi Jayanti muka lalakona duaan Bapak bos di sarjana sisi basi sir Jayanti Wan Ciburit Surya rek pami hujan letik ngaririn aji ombak letik bating asili wira agepeng adei bos Haji Bagong adei anu bager Jayanti ngaitkeun janji pasini anu bager aturan Pak Haji Bagong Wan Ciburit Surya rek pamit agepeng adei hujan letik ngaririn cik agepeng adei Bapak Sekdes Haji Isina Srijaya haturan aya pedang pedesa teh di sarangan Widi Palang Jaya apa manor leuweuh deui kaditu bagong kadieu bagong atuh ka bagong agepeng adei araya tapi kaditu kumaha kadieu kumaha Bapak Bos Haji Sarjan calon Bupati Bekasi Bapak Bos Haji Sarjan anu bager Ketua PP kanu itu atejo nya aku bager na abang atejo agepeng saya nya aku bagerin agepeng anu bager hoyong dibayar lagu na agepeng saya aduh riweuh agepeng loba nu datang aduh riwa atejo aduh riwa abang tejo abang tejo putra bola puter ada baget
Aduh riwa aboyo deui aboyo. Aduh riwa. Ntar dulu deh. Aboyo sayang. Riwa dijian sorangan. Aboyo. Kang Haji. Dagang lain Kang Haji. kurang ada aturan. Abaji bedul anu mana? Ate Jong. Aduh riwa Abaji bedul putra alas Malang anu mana Abaji bedul Mana Gilang. di sana di anu bager Pak RT JK deui Aya ada Gilang. aturan aboyo aboyo anu sayang aboyo aduh riwa loba nu datang Atuh malang. kaduh kuring kaduh aturan ada Pak RT JK kaduh Pak RT JK berapa tepung kaduh ngabro kaduh wow Pak RT JK putra alas Malang tinggal sayang kaduh kuring kaduh Bapak Bos Haji Sarajan calon bupati yang mana aturan di nongkrep nepangokeun kaduh ngambro kaduh wow Pak RT JK yang mana Pak RT JK koyong di Bayanagun hati api cing serete dia sana kapelet main hati pamanat lo jadi balai bos kepeng sayang bos kepeng dia rasana kepiambang Ibu RT mau abang tejo ras emot mimit itu ngapung maneh maka abaya wae bari emot magalanyo putra alas Malang amin budi adesokmo Abajing. abaji sayang kariwa asna abaji Sarjan. Kerbatu Raja Manilan Kunti apa Malancar Ampe Bang Tejo anu sayang ras emot laku lampang lama lalakon alam katungan ayun mah dari tantai ampireng damat lalakon jatika silingku cuti bening Babayu saibu abet Babayu deui pikeun endang Bapak Ketua Bayu saibu abet halang ratina jentrek nakacapi nonarik birarahi lain birahi cinta nama nosa pada jeke tapi cinta halang bahal nusu murung narabutan menjadi banget lamunan halangan alamakan gak mependekan tekaraman ayah manor kanton putra badai digali deui ayah kadus nawin sodaya kecadi pahan menteri abdi hancuman di gunung ngegali payungan tempat tempat nyerana kena pikiran Bang Tejo sayang berhaya di tarap rumah pasamanu Allah moyong mi banda asik terpantas ake pengadai
diseratan amplop biru dari wara soksieun Bandung ibu ketua Payu Saibabe mugia